na mag-iinterpreta sa Sayaw Makuransa, wala iba kundi si Honorable Marlon Cabalitan Papanisan sa mahusay na SP member, Honorable Sara Sagorio. Honorable Sara Sagorio and Honorable Marlon Cabalitan. Walang kumpas talaga si Honorable Sara Sagorio. Thank you so much. Okay! Ang masunod
nga mag-iinterpreta sa sayaw ang Horansya, wala iba kundi si Police Lieutenant Vic Tumala Campusano, papalisan sa batanon nga Heroy sa Barangay Plason, Honorable Maria Bea Baliaga. Tumala Campusano and Honorable Maria Bea Alba Baliaga.